nena ndino ka story ke born free no generation ajino ama 2000 ndimurombwerese ethimbo shikwali tatuputu wali hatudhana uudhano wuusiku shike tayoma uralero wali hatuongarapo chenene chanjetu pone pali hapo kape uudhano wuusiku mhono ya kwene tunapoka system akamwe ko ku communicate uti uje thimbo naka kune ngothi yovuro kuchangira ngweno SMS kucha omwamana ile nine aye tunapoka system yetu njono hatuningo ka sounda kweno taya mukura anosita chiti mwajana rurarero kweno taya mukura twajana rurarero nayo taigiza kuba umboga uko popepi shike thimbo ndia shike onaye na husiku hadhenge chuka kotena hono nkunda kusha hono system yetu ucommunicate anjo anu taende neta ngara uka kochenene chanja ne kundi yamse shanu yako ngara ne mono kwene hapo karape ni idhano poine peno chidhano chimwe ho hini emondambo ne ngoto tameketi ezina yanje tatito yo muchomi ezina yo tatito yo muchomi deyirukiro chichani shindarunduka wayirukira chichani shiwarunduka wondarerera selima tukikundepo kwene chasimana ngoli mondambo ohwithanamo opposite gender ihwithanamo tovuru mbwe umati uli mondambo ndo twithana pandeni ninge Thomas ninge Sakaria ninge Matias amukikunda na heche otwithanamo opposite gender twithanamo Selima twithanamo Maria twithanamo Nangura ndarerera Selima tukikundepo warerera Selima mukikundepo Selima hote ane mondambo ndoso nembo Selima penduka monjugo yayo komwaniko kazi mpano kana kande nangwipera hatangwipera omavokaro mayambasovara mani ngashandizi mondambo Selima ine itathikara mona tamono kuti ezina yanje Selima yo muchomi haya ponenda mona kuti udhano umwembu ukwali haukara taurongwa anu ukupo mentality njiri monjira kashinga wamono uli mondambo notwisana mo opposite gender utokala uno mentality njia kuti mboli opposite gender ohiri na wanangwe inachifika pa ife o generation anjeno kahina chudhano usiku chochotepo na imenu ike imwe iripuke nga chiripuke ndo chimeno chafike chiniko mentality humeme ndicho handi mono ngape ni menu imwe ikaike irimo DM anje mono aitengeneke mbera mutu kuchangayo uhanditha nene meme Mario yapuki FC ngandadha nudhano usiku mani kapena siku ndikadhane ndike mujoine kutima heni hame meme Mario yapuki FC ga never talike mandithiki to talike ni horoke puke yanje shike ndiripongino handisirwa no kunona ngahandisirwa kunona ndenye ndiri andizuko kusirwa kunona ndikasirwa ko mameno aye ngahandithane no straight FC hoti mahandithane nenjo kapene siku limwe ndike mujoine kumeme Mario yapuki FC ga haya ngondano kadhona no ihandiro ngono uzigwa ndike mo DM anje ngatandina namo kuma ndenye ndiri na ndimujoine kumeme Mario yapuki FC nengo hamono shitandiza ni nyando anje ndazali ikaiwa no makeni setamti mutu kuchanga goko tima heni wonjeke amalimba shi hadha ni nyando awo yazale hema dhenuro otati kuchoma chenge haya leave me alone kapene siku nande ndimujoine ko tima heni ya meme Mario yapuki FC ngahandizane no straight FC hoti mahandizane nenje shakwatoko nokulinga nduka munkunda kwanje muyandika kongunangura andimbo kahimbiro heyaka uva mativoka kotse atukongo ukadona mekulu wetu inakofa mekulu wetu opomanga nanga ine shakwatoko nena mone ndiri munkunda kwanje muno andi ndike ndazaro kakotse sova mativoka kotse atukongo ukadona mekulu wetu inakofa mekulu wetu opomanga unguru pita kothaka unguru pemboro kwetu talike shatu atu yakeri tenyame gumbu ngoto tengo unguru pokwa kwa sante boro unguru poku kuetike tasimera tati amati anje mbo haya uchiri na wane manga ndamona kucho moro mahokoro na imani